Gülüm Allah'ın. Bu bilgini heydek bütün hadan olur. Lıbaşayı göllere. Burabul gölbür. Taatte bir kotun mor. Ayakağı sürügü dörürekler bütürüyeler büt. Kök bollu hoğunlar. Büyüngü tüyamanı kümmütüyer behimite tebişteni üyerin diyen gördüğün ağıttıhan arılar salamatından ayak tuttuğu. Arılar halacından hatan erebet. Ahan askarıyın. Bettek koremişik kının. Ütemani yağmur yörüler kümmütüger sana hoç olunay bütüleğe kirer anallah günüger algıstıl ben ana tağyım boğuktum bar canım has bir diyetiger itidinen ilgiyen sılayınan sıcaya durdun diyemen alga tağım boğuktun ağız ayı targıt argıs tas dinar sette yeyi. Старбутар ничего. Üç sulanlara tüger. Aslında üç sula. Üç sulanlara tüger. Halk jaha kommunalna khasuuna energetika ministre bular Baratay Sensirgeyich командата кирен хүләбитем новно хасын үш сula булар бит. Бастакы Министерство ЖКХ энергетика коллегиятын Анани Коныч Андреев дойдутугар тааттага ооруханада диен манна үш суллагата коллегия орбуппут колун тутарыга. В Арагуле, на родине нашего первого наркома жилищно-коммунального хозяйства Анани Коныча Андреева, открывать этот новый объект. Объект долгожданный, он механизированный полностью. Я думаю, ребята оценят новый объект. Он гораздо будет трудозатратный, чем ручная котельная, которая у нас была здесь до этого. Поэтому, я думаю, будем его эксплуатировать, подключим весь частный сектор. С Ярославом Семеновичем мы часто разговариваем по поводу дальнейших перспектив Татинского района. Планы у нас большие, но я думаю, совместными усилиями мы их все исполним. Я буду краток, давайте мы наградим наших товарищей. Diktatta siriger, yeske bitter gumanna, sahaçu canlara, öksöküle kalampa, tatta talba siriger, yok soğanla biyehe, üleri saydar kestiller, yok soğan mutbiyene. Alası ayitin cegey bitkeçiye, birin ilge
сайдар кестиллер, жоқ соғым бұт